Hheyi bafowethu, ngibingelele ngane zakwethu. Hheyi, iy'mpofana kuthiwa ay'qedile-ke emakethe bafowethu, njengoba besiy'tshela ukuthi ngoba masisayine uphili-ke kungenzeka iqede ukusayina. Ngicela uma ungaka-like ungi-like-ele, uma ungenankinga ungi-follow-we. Iy'ngane zakwethu-ke lapha-ke uMazola, i-journalist nje yaka-S_A_B_C engicabanga ukuthi siyayazi sonke. UMazola ukhonfemile wathi-ke cha iy'mpofana-ke ayikakaqedi ukusayina, ayikakaqedi ukusayina, isazosayina. Njengoba-ke wayeshilo-ke umqeqeshi wethu-ke ngaphambilini wathi usafuna abadlali engicabanga ukuthi bazobe bebane, bewu-4 abadingayo. Okuzobe kuyi-winger, ama-winger ayi-2, kube yi-striker, kube ne-playmaker ngokusho kwakhe, yabo. So nangu-ke futhi uFaze Abraham lapha, ngicabanga ukuthi siyamazi sonke-ke futhi i-Chiefs-ke iyamfuna-ke lo mfana. Ngicabanga ukuthi nakhona kuzothi kuphela iviki izobe sim-anawunsile umfana omncane lona, ngoba uneminyaka nje ewu-21, usasemncane kakhulu umfana. Ngicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs into efuna ukuyenza laphana ukugcwalisa ama-youngster, abafana abancane abazokhona ukuthi bedlale isizini ebemaninganyana bengasayini, yabo. If impofana ayithola lo mfana lona ngoba uyi-winger-ke umfana, yabo. So uyi-winger, eyi-winger enjalo-ke njengoba besiqeda kusayina futhi i-winger ewuphili. Ngicabanga ukuthi iy'mpofana zifuna ukwenza sure ukuthi i-attack yabo iqine kakhulu njengoba siba namagemu amaningi le sizini. Engicabanga ukuthi amagemu azobe wonke nje angafika la ku-50-60 uma ngingaphosisi, or angeke nje 50 yamagemu esowadlala. So-ke hhayi iy'mpofana ziyifakile-ke isicelo kule ntwana lena-ke. Ngicabanga ukuthi isitelisi sizophendula kingakapheli nje iviki, njengoba i-Kaizer Chiefs isike yahambisa futhi nomunye umdlali wayo odlala emuva lapha ku-Stellenbosch, ukuthi-ke kungenzeka naye uyingxenye yakhe ukuthi beswayiphe ngayo lo mfana lo ukuthi bethole yena lo u-Abraham. U-Abraham-ke cha mina ngane zakuthi angimazi and angimazeli lutho, njengoba last season edlalile, angazi noma udlalile yini kahle kahle, kodwa nje azange abe nalo igoli last season, yabo. So angeke ngithi umfana muhle, ngeke ngithi mubi, cha ngeke ngimjaje ngakaze ngimbuke edlala, yabo. So sesizobona ngakho ukuthi impofana uma zimsayina iphinde im-anawunsa uma ngicabanga ukuthi kuzothi kuphela le viki leli kuyobe sekucacile, kube sekucacile ngane zakwethu. Hhayi ayimile iy'mpofana ziyasayina ngane zakwethu, ziyasayina. I-serious le sizini ayidlale, danko.